Nirmala Kenyam, we can ask content by running was American online TV channel. ɛnwalɛ bana right kakui logan shaluk ni ne Dr. Machare wiki juba brodu chupal pin kaliangdian biya kamal anda mandu ni shan kwasnya kan wala shanka wal baro kapai baro ronki ne dangro udu jandangro udu bakal bana reponti bana kilinkel ka bana right ka men chalat kakui lokki men ci barar kan lukan shalukan wala ngai kone ko konin ten paiwe chaluk chaje yos ka changa wal baro ka pai baro ron kin dangro ude jandangro yul bakel ban men ci to gwalok ban jeling ko ban to ngon ban lat ke kwilok dino tin kon ban lat gwas me biga latin kontin tin chati ni gadwe lampo je kan kon bu kon focus tin long ko kan kon chalat gwas me ban kulu woniam kan kon we niam re report kan me mi jira mi jidi donga jan changa niam kiji ko bi Nuer online TV channel bi jek guje ka YouTube ke guje ka Facebook der gwano der channel der je support der subscribe mi guje ka YouTube der follow mi guje ka Facebook ko der ne tun der ka kul mala je ka support dun di de long ko de channel me der wo niam tuoma je ka niam a special court entre wiki juba shikajik ke ne Dr. Machar poinda ko binawe woniam ka kwilwage chatong no wal luga me da lajin lugan jen bangwan wi da baro dien ano man lokani first by president Dr. Machar tin kana ne ka dang baro tin kon chaga yen kelre wi ki juba ka kwi kore ta ne shi to kare wi ka nasir ajan motan tama wukon kami lat konamane gwazo me kamen chalat ka bialing chala do ne en koren walle che jojen wo shane Dr. Machar dang baro ko pon Dr. Machar chaga no gwalo ke ripodan chalat ana medan chi lo ne to wan che tike diwen wo dong kan gade kan ko no gwalo dunon walle ke changa wal baro ka pai baro ronkina dang ro jen dang ro yidi bakel che jojen wo gade chaga nyoko no kare lok ka chalu cha nyok ka mitwo ka je an walle ala look Gujna ka reported an chala take mi chala ne neten contra prosecution team kene konden going ke Dr. Machar kana jukware prosecution team ko kor gwade shi we kana do ne gor kana kana tin konti loka ke Dr. Machar kel de kan gore ruwaini ti cha gor de ko kula kam ne ti konti la jilok la ne ti konti la latkuluk la judges na mo jer ko zen yam ne kana to kanin dia la team la ko la ja delay ke la ja yut kan yam la benas ko de na mo de nyok mun lat ke jenwo de kanin ti konti kel ga Dr. Machar de ke jako de la ne de gore written statement la jinman gore de lar de gore japin kabok de yakula kamedi ko la judges yo de yakula tije kan kagu kan boko dan ente gadin jabi jino na me che chuang ne to contra different lawyery ning Dr. Machar chu kan rejag ne ka gwade nyam ne cha kam ni al ne to contra prosecution team luno kan judges kan kana approve ne ka gwade dan ke kan kana no kan na lar kan ka laro no kan ke lokane you know ko shi different lawyer kala do ne en ran te ka chonko dere chong nyam nat you know dere mandan chago ni je ke chak dere jela de jen ka tok de no brano gor duhor chagu je ne namo ne chalat ne ko la prosecution team bas kan chong nenten kondi kel ke Dr. Machar you know kamanji to tama janane na chineti kontin la judges ke jilok chikala do ne make a request and anything to la prosecution and go they got they go gore written statement ke rwani cha gor chare jak chaluk chala do ne akan me premature muluno di akani che chala na wal akan luka kana to ka prosecution team lat kane we can they were doing a favor muluno di akana dong gur kano we can tanda na shoot ne to continue jilok kaje ne to continue la tin lat ka luka la judge you know and mi cha arwa ni cha ko gore ke no da ne tin kon tin la jilok ke tin lat ka luk da tam din da je save ke ti luk ke de delay no dong da ka save ka tam ko china de le shon ko kor gwan ber take netin konti kel ka Dr. Machar wona ka Dr. Machar poinde chagu je kana dong da delay mi di der gen but mi cha gore written statement that dia der ka jaga jatek banere konti la prosecution je kana calculate wrongly ka do mi shajen kan we kan je no de kan mi choro lo de kan chung nen kon gwadmo de kan ka bat
ko chala do kan mutok kan ne dial ngo de mishir kan me de jala do baran jogo no jin ibu gori mandan en gujin no de lat no ranti ka shonko be shong nyam nat ba je tika beloj wana mo shong ran chineti kon la judge kan ka agree ka mishir kana mo wala jen dan chalat chikan la do chine lo ko manana chalat ka kuje mo binawe won nyam ko ne ti kon tin cha gwan tin kel ka da ko char no ba dil ti ni kan nyam nat jen jo dan chala da kan no cha application mo char jaga kan tai dan chineti kon la prosecution team chika request ka jeno gor kano ne ti de kan gorum de kan gor war gane kwana we ka men point gwat men de kono lat ella lawyer key lawmakers and ana chagwan la gadu lampoch charwach long men chalat jene ke te di alte kon te chalat wide you know jene nene jene kan di alchi ka tuɔɔk so kuje mo de will dismissed gadu lampo jen melad mo gadu lampo jeram diode kiram dionat kanetin content chagwan tine dangro chi ka tuɔɔk pot kang shul ke mampal do chi ka tuɔɔk cha ka lug do ngode kan kan kudu tike dur kitele ke dur binere ko la jilok bu kan ko decide after that chane dial you know cha ka teach ke chicken testimony ken chicken kalat no ke chicken tin chago ni ke chicken kaloch no ajanta dan lat kan waga je an walle gwalu kan chalu ke shengol baro ko pay baro ron kin dangro jandang red bakal chala dan wonena sigadu lampoch chaje tich chati ke tin to wan ke tin to wan titi ken je ano chala goz men wonena ka payre wedane shi we ron kin dangro jandang red dich Chigaru lampo de waje te kedwal kanetin kondi de Nasser County. Chati ke jen key conference kana mo. Enu edwal mutede chaudo lo Nasser. Chati jene jin ku dol mo ke conference mo jin ku ja organizer karuadu. Ke te gene de koken te shalat kel enu badol bajodul Nasser kana ulang counties. But shala de wonene chigaru lampo je loike gwada dana tiki jetin jaga jogo no nena ajenen conference mo shi dunda e dungi na dangro Nasser County kana ulang counties ajenen tele mishale personal decision mishalak ajena kana shar karwada dunu shar kan wi dangro an conference me lat kaje ka kwimalka ajene collective decision dino shi dun ram kel ko chagu jino da lajen karwa da ku organize no ko chagwan no jen che conference ke dol che chol ka Nasser che kuli jogo no ka jen paire we daron kin dangro jen dangro re di che la da no na me ami cha mat pin no ba mal ba jen ka Nasser kana ulang chinedu ko la jilo boke ja chigo nyog muteken ka chenge da ne yan ke je eno kwa yen ke shengdi re wiki juba chigari lampo chela da joje chela re wone ne chenere content gwalo kire de ka court chewe jogo no ne an yan ka ha aneti content la security officer ki national security service officer yan kana ka cheng wel kel ka pay jok won kin dangro jen dangro de jen shenge dan yan ka ajene yan ka kire amshal ke kololo junction ka juba ajen gwal dan yan ka ten chera je mo che jalat chanyo ko muteke je bonetin kon tila jilwok che kodo tijin wonene amma mi chito ka telephone da gwade dane kap ka jeten ko very important question ba ngaje no telephone je ka jedi to be je lora ba ki kap ne je bom ki ngum chodo lat eno chigari lampo che lar ka joj jene telephone da nan ka je ka bom ki kap ka je ka bom ajane chana ke force amene password bo jane chwaje nan ka jabo ke force ajane password kan gaje ka bom kaje so ne me ka teacher lat ka che goni ne ti call tele prosecution team chala de ne be prosecution team beken lawta ga banko beken titi beken college ko ka teacher ala do chicken kalat ci garu lampo che jo mo che jalat god dana tiki jetin re wiki juba
mi chaji tejo ka chadal ti chagalin ka je ci Ramadan kene ko la jingoni ala presiding judge ci kala do nene ci look ci chong ka Friday ba look ba nyong mo waji look ka changa jandang ro ka pai baro ron kina dang ro ud jandang ro ud bakel jan changa danan ba lugo mo ba jo continue ka je ki bana nyogo na nyur ka je alo nyu no e jelat ki Monday ajen ba kan ga ba nyong menang ka gwalok so mu nyu do de ka report an chalat gwasame wa ka jen jelat mo changa jandang ro ka pai baro ron kin dang ro jandang ro bakel wa baram man ngwandien ba de teach kala mo ngwandien men go keno ba teach e Lieutenant Gabriel General Gabriel Doblam mi Ramadan acting chief of staff ka kuma SPLIO ajan siang dana bajo ti keje ki bo chuong ka court siang jandang ro ka pai baro ron kin dang ro jandang ro bakel minun jelat enono minun ka konin dang dok eno bikin yo kan nyur ba Lieutenant General Gabriel Doblam bajo ti ka te konte chuden lat gonyin cha gonyi je kana ta danen cheguje no cha gonyi je ka je gwe ka je no en changa dana baji luka je bote ke evident ti jidini ke ti biyo nyodo no do be dana kap ko ne je ke me chalat ke je ano betun wan buga lo ben ka changa mo ke goyin mun dana cha goyin je ne din kel ga da kuma changa kon diala ne dang baro ke da kuma char kel kan dang badak ajen ke ze kela mo tikan dial tinona tanat ke political leaders tanat ano ke military ke te ke military te ke position ke military daga me char mo dare ti gen ci banan ngai kone jahan daraw sares re duar ni gwadan cha yen tin juba ne re ko kene kone cha yen je kel chit ke pot kang ni ka national security service re wiki juba jen gwadan cha yen tin ka jen te tin tama kan cha ga gwain ka duyo tungwan ka liya dan ci na liu ke je re kur ka nasir chala do ken ci ga na cikin ka luch chala do ken ci ga ngu jeno de government ki kuma de kan du chala do ken ano chicken Nuer waya mi chicken kalwak ano ka cha nyo go goni no ken ano take kwakri chicken carrier titene ka yo ko 58 million US dollar kan ko nan gwai ne ka ai da cha destroy ke cha nang cha gwani no ken take part of that so the reality ne ko ndiale chi kuma SPLIO chela do ne the reality ano ka politically motivated case ko and me de lat de lana jeno na me ceasefire violation ni na we kan wat enyok Nuer wai army kan gane jisho ne ko gwasi dan ngai kondiale gwasi dan me kan korkan network Nuer wai army shi ke shoot jol kan self kem yadi no de ne non force radin de unify force de jeno de deploy de SSP de vetere we can also de jelo jok in state self kem yadi chelok ano ajen keze dan tinata Major self came here to deploy another force, natural ka bishop can agwele force, ke agwele militia. Te kan mat kabwan SSPD, but can integrated. Kachu agan ka bahabu shi me dane shi riponde nyamben, and then the court mutu ok court talk. So right now, kwa ni ko ntika spell ayo kwa kala gwani no kane din kon tinja ka kurko betok. Wal kir cha jogo no chine din ti chine ka gor kola ne clash ka kila ne nyinka ka but kan kem yadit kana ja gorno kem yadit ne chelat gor jeno dera media dera ka kaf ka kane de konti la SPLIO lo tu ko no kor ko mangake wona ga ku inquire so easy ka wuri shaba me kem yadit no ba kor be jetok just go jeno she planet national election cha happen ke cha ku inquire cha jabulat so jen ku kore dana ci to Nazar County ano ka paydo kuron kin dangro dit ajen mi local look da shu manetama ko cha ku SPLIO cha ka gwani no ci mat ke Nuer waya ami ajen do dana yan kan ni dakra machar jen kwa evident la gor antama kir to gor ba connect ke ku SPLIO ko de kan kayen ban mo da chala do kan evident cha ga challenge tandin wa ci ga talk ka jo dan chala ne cha chala ci mishalingan wala and cha gwani no cha conference cha lat kan nasir kan wulang ko gor jeno de ne to kon la law makari ci ga garu lampo jen ram kel kan tin kon la law makar ke jing mone ramuku represent nasir ajen mi yan ka je telam da din talpona nan ka bom ka password
ka chwala den wote ke WhatsApp conversation ti chawo je ke video ni ke turu ni ke recording audios ti chawo je ngwana mone tena ko joti ti che nyanka ke yenu ga lapena ko sha password sha kan ka bom so dia la ti ke ti chudi en lat to de kon rodan palpin ke lieng dien so kan to bana uje ka jan shanga nyandang ro ka pai baro ron kin dawo dang ro bakal no karaman ngwan dien man ba nyok mu waje tich man biya nang was me jena el look cha jojo no cha me cha request ke cha lat prosecution team and no take written statement de gorke and it content chire men cha rejako re dien it content la jilok nyok chigari lampo checken all the evidence cha ngun chekere jaga jeni shiga tuɔɔk jeni dial to gwangene ke chak ka cha ta pon ga cha mu ga de kokin so ngude tele mi cha lar no ti ga dur ke tele dur bad ne de kon la jilok ka kor ga mi cha ne dial cha ka luke cha ka ti ke chicken learn ke chicken study and case many and then bad decision ba de kulo me ka kan so ko ga changa dan ba to ga je no changa nang ro ka pai baro bana min dini jan ban jo ko wona kan kami bi ka to ko no so thank you for watching and bana je ka another report bete mal bye bye